امشي وحدي ولا ايه؟ يلا كريم. لا والله ما يحصل. تعرفين؟ ما يلا عارفاه. يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب، بعد اذنكم بعد اذنكم. صباح الفل عليكم. والله العظيم انا مش طالعه انظر على حد ولا طالعه اتكلم على حد، لكن في حاجات كده صغيره بتحصل قدامك او بتيجي على السوشيال ميديا قدامك، حركات بتبقى مستفزه ودمها تقيل. يعني انا شفت الناس ازاي عماله تجري على احمد العوضي امبارح وهو في السينما، واللي تترمي على الارض واللي تقول له انت مش عارفني. على فكره يعني انا اسفه في الكلام، معظم الناس دي مش بيجروا علشان ياخدوا اللقطه او علشان يتصوروا او علشان بيحبوا الفنان الفلاني، لا هم بيبقوا متسولين. انتوا حضراتكم متسولين، انتوا بتجروا علشان خاطر ممكن يديكوا حاجه ولا يعملوا لكم حاجه زي ما حصل. على فكره الناس اللي محتاجه بجد واللي عايزه بجد واللي هي بجد مش لاقيه تدفع ايجار بيتها او مش لاقيه تاكل عيالها، والله العظيم الناس دي بيبقى عندها عزه نفس وكرامه اكتر من اي حد. عندها عزه نفس وكرامه اكتر من اي حد. يعني انا ما شفتش الكلام ده غير عندنا، اللي لما تلاقي فنان تلاقي الناس عماله، اللي عمال ماسك التليفون وعمال يصور، ولا اللي طالع يجري عليه وعمالين يقفلوا في السينما يعني يا جماعه انتوا ليه بتعملوا لهم شأن كبير قوي كده؟ كل بني ادم، انا مش بقصد اتكلم عليهم وحش، انما كل بني ادم ليه كرامته. كل بني ادم ليه كرامته. انا عايزه اقول اللي انت بتعمل كده او اللي انت اللي بتجري بالطريقه ديت على فنان او بتبقى هتموت الدنيا كلها عشان توصل له، يا اما عشان تاخد صوره ملهاش اي 30 لازمه، يا اما علشان تتسول. ومعظمكم متسولين، معظمكم متسولين للاسف. المحتاج اللي بجد واللي بيبقى عايز بجد ما بيروحش للبني ادم يتسول منه، هو بيحط ربنا قدامه قبل اي حاجه في الدنيا. بيحط ربنا قدامه قبل اي حاجه في الدنيا، مش بيحط البشر. لان المحتاج اللي بجد يبقى عنده عزه نفس وكرامه اكتر من اي حد بجد. يمكن احنا الوحيدين اللي بنعمل كده وخليته شكلنا وحش.